Ni rahisi sana kuwafurahisha wanadamu na kuonekana mtakatifu mbele za watu. Ni rahisi sana kumficha mwanadamu tabia yako, lakini sio Mungu. Wakristo wengi wa leo tunajibidiisha kuonekana watakatifu tunapokuwa mbele za watu. Tunajua jinsi ya kuvaa tunapokuwa mbele za watu. Tunajua jinsi ya kuzungumza tunapokuwa mbele za watu. Tunajua hata namna ya kuomba tunapopata nafasi ya kuomba tukiwa mbele za watu. Lakini kinachosikitisha ni kwamba hatuangalii mioyo yetu inaonekanaje mbele za Mungu. Kinachosikitisha ni kwamba Mungu anaangalia moyo pamoja na mionekano ya nje, lakini Mungu anaangalia moyo, ambao Wakristo wengi wa leo tumesahau. Kusoma katika Tito 1:16 neno la Mungu linasema wanadai kuwa wanamjua Mungu, lakini matendo yao yanakataa. Mkristo wa kweli sio tu yule ambaye anajibidisha kuonekana mtakatifu anapokuwa hadharani. Mkristo wa kweli ni yule ambaye hata anapokuwa peke yake bado anaendelea kulinda utakatifu. Hakuna faida yoyote ninapoonekana mtakatifu mbele za watu ili hali moyo wangu uko mbali na Mungu. Uko mbali na Mungu. Maisha halisi ni yale ambayo mtu anaishi maisha yake halisi ya utakatifu anapokuwa mbele za Mungu, anapokuwa mbele za watu, lakini pia anapokuwa peke yake. Unaweza ukaweka comment hapo ukasema unaonaje swala hili? Je, ni sahihi kuonekana mtakatifu mbele za watu lakini moyo wako ukawa mbali na Mungu? Mungu akubariki, uwe na siku njema.